Molila bih vas nešto, ako možete pojasniti. Naime, ja bih htjela glasati, ali ne znam kako je to moguće. Ne, dozvolite da postavim pitanje. Ovo se zovu kao hrvatski izbori. Međutim, ja bih vas zamolila da mi kažete jedan najmanji detalj s pravne strane da je ovo Hrvatska. Eto, ja bih vam bila zahvalna. Grb krivotvoreni, Zakon o grbu kaže da se ne smije ništa mijenjati u grbu, tamo nezakoniti grb, krivotvoren, dozvolite, zastava krivotvorena, pečati pod kojima DIP posluje su krivotvoreni, oznaka pod kojom policija posluje je oznaka broj po jugoslavenskom pravilniku, znači nije klasan i urudžbeni broj, oznaka pod kojom DIP provodi DIP, upravo to što slušate, gospodine, znači Državno izborno povjerenstvo pod oznakom klase po jugoslavenskom pravilniku vodi ove izbore. Znači, jedan jedini detalj po čemu je to Hrvatska država. Recite mi. Gospođo, ja nisam... Jeste građanin države Hrvatske? Nemojte se smijati. Ako niste pravnik i ne znate, vidite, čak nemate ni ime svoje ovdje. Nema ime. Zbog čega? Ljudi se ne potpisuju kada zaokruže bilo šta. Šta se to radi? Kakvi su to izbori? Molim. Anonimno glasanje. Pa zbog čega bi bilo sve anonimno u anonimnoj Hrvatskoj? I Hrvatska je anonimna, gospodine. Da. Ne možete odgovoriti, tako je. Imate s tim, jer vi ste direktni izvršioci obmane građana da su ovo hrvatski izbori. Jedan pravni dokaz, molim vas. Dobro, ne da mi se stvarno gospodin ulazi takve prepirke, nisam ja za to. Takve prepirke, gospodine, Hrvatska pravno ne postoji. Ja vas pitam dokaz, rekli ste da znate. Pitam, to mi pojasnite. Evo vidite, gdje vam je, vi nemate čak ni grb, imate li grb? Imamo. Ajde, okrenite ga, evo, molim vas. Evo, vidite, gospođo, ovo je izmijenjeni grb. Vama je to smiješno, je li tako? Vaše ime i prezime. Krijete se. Hvala lijepa.